Ragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika magayam ti lumabas, Maribeka, sa dino ti papanam. Ijay man ayan dail si at taga-amyanan. Ay, wala, mayat dayta. Makilamay kamot tapno ada kadwada ijay. Ah? Wala, double purpose manan mare. Ay, nawaw, anyat kayat mo asawan. Double purpose, makilamay kan makisugalak. Damag ko kat adda ka no ti sugal kat. Anya? Close friend ko jay bakit anatay. Anyat amu tayo ngay. Ang mga no ikanak iti swerte mare. Ay, unay kan, mare. Saan anasaya at kasta ka panunutam? Kasano numasyan jay bakit kanyak. Pangabakan nak. No mga bakak iti sugal. Ilibre kan to mare. Anya? Sa dino man ang tinapanan na Beka, es may bakit. Siya din no kumapay ngay. Adamanan ijay lamayan ah. Anya, nay, apay ba ka pinalubusam? Ay, nawaw. Ay, ang arot ti maaramidak lakay. Amumot ti ugali ti anak ta. No anya ti kayat na, isumot ti aramiden na. Sigurado asugal manayin ti gagara na ijay. Damag ko kat siningir na titangdan na kinsalia. Jak amo no apay akas de ti anak ta. Babae asugador. Awam mo agsugsugal kada ta adwa. Anya nga ron tinamnamaam kat sugadur mat dagiti gagayom na. Mangibabain na dya tao. Saklang ti mauma talaga amapan ko guyudan ijay lamayan. Naibagabigat mo, tiri ba kayo? Kastamot lakay. Sino di tataulan ti asaw? Ni Maribeka, nasapa ang nagawid. Nasapa ang nagawid. Naggapo ijay lamayan. Ay, nakilamay nga ron ano kasta. Nagpatpat nag-anak isugsugal ko nama. Anya? Kat isumot. Close da kano ngamin iti bakit anatay. Ang mga no ikan na kano iti swerte kung kunana mo iti kalman. Ada ayamot kasta. Jak amuman iti dayta a babae lakay. Saan mo't asugadur da tata Eduardo ken nana Isme. Isula ang man ti kasta. Na-impluensyaan kadagiti gagayim na apada na asuki ti sugalan. Apay nga itakala ang anagawid, Beka. Ay nawaw, ninanang mat. Common sense mat tana. Nagpatpat nagkaman anak isugsugalan. Wen takunak no agswerte ngamnay. Saan mat napasamak? Makitam dayta, agsaysayang kala ang iti kwarta. Saan pa'y mat analpas ti lamay nanang? Adapay namnama ang mga bakak. Agungitan ni tatang mo. Close ko nga rodjay na tay abaket. Anyat amu tayo ngay. Amangan no pagswerten nak. No mapasamak dayta, di ada kwarta tayo. Ado ti biyag adi nadaal dayta asugal. Isu nga itapay laang. Isardeng mo. Ay saan ang mabalay nanang? Diyak pa'y nakabawi tinaabak kanyak. Sayang dayjay. Saan ama sayang ti kwarta no saan ka kumaan nakisugal? Si kantumag ngamin, nagtangkal ti ulom. Kalpasan anangan dayta a babae, naturog mo't tayo na dagos. Di na mapanunod matitumulong iti trabaho na. Amo na mo't ti makipurdiya ngam jak amaw. Uy, makipurdi ang agpaisaw. Ngam saan mo tagumatang iti abasto tayo? No ada mapurdiyaan na, agdiritso ang makisugal. Isu nga iti kasta nga edad na, awampay ti ornong na. Alya nga raw tinamnamaan tayo iti sugador. Biyag na ti madadal iti kasta nga aramidin na. Anya ngay nga raw. No di nalatadenggan ti pamagbagata, ay awanay. Kaasin to day tatao no matay tabak ay. Ikanak man iti kwartam nanang. Ay nawaw, awan ti kwarta. Pangalaak kumangay. Adamon nakitak nga insilupin niyo nanang. Anya, Sige na nanang. Uray 500 laang no iso. saan amabalin ang maksayan ti kwarta nga iduldulin kaw? Para day jay itinwa nga arapa at may agatangan kanitatang mau. Di kay ka di madanagan nanang. Isublik matlaang no mga baka. Ustaon ti sugal.
No awan ti pakipurdiaam, tulungam kit din ni tatang mo iti trabaho na. Ninanang met, last chance kon ita. Maitabo na ang tinatay inton bigat. Last chance kon amangabak ita. Di mo ipilit ti kayat mo. Saan na pang sugal ti kwartang iduldulin ka? Anyamot tan. Kahit sa di naman ang di papanam. Inak agdiskitar iti pagsugal ko. Sa dino ti papanam manong alan, Ije garden manan Apay ka day? adda ka din ni Mari Tere iti balayaw. Hoy, madama ti panagdalos na. Anda ka di masapol mo kin ko ana? Ay kwa, adala ang ti kayat kung ay bagakin kwa na manong. Agdiritso ka ni di balay. Uwan sige, agyaman ako na manong. Pasensyakan, Maribeka. Kalkalpas laang ti dalus ko. Okay laang, Mare. Anya nga minan ti masapul mo? Ay, kastoy ngamin, Mare. Kasapulak ti kwarta, itamot laang. No, okay laang kin ka Ununaan kan, Mare. Sa anak nga agpapautang. Ay, kwa, Mare. Adda ko maisaldak ken ka. Anya dayta? Anya ti saldam? Daytoy Mare. Ay nawaw. An-anwak dayta, Mare? Isaldak pa'y ken ka. Uray 1,000 laang, Mare. Di ka madanagan. Agbayad ak tumatla adagos. Ay, saan na mabalin, Mare? An-anwak ko mata national ID ngay. Grabe ka mat. Inururay ka iti mano nga oras. Apay, Mare, naibusan di gamit mo? Iso aday ta ID matanti umay mo isalda kanya? Una yan. No di mo kayat di saan laang. Si kalaang ayat yada istor na. Ay nawaw. Uray asino, Mare. Awan ti mayat amang salda iti aydem. Scammer ka mo't. Scammer nga mat nga ibagbagam dita. Aday ni scam ko ayakin ka. Agraraman kakit di Day tapay lang mat babae ti mang dadal iti plano. Ay nawaw. Asinaw ti dakdakamatam. Ken anya plano mo ti ibagbagam dita. Ay na, marurudak ka talaga, tatang. No agistorya ka. Kompleto mo't atap no amaw. Tapno maawatak maut. Awan, tatang. Na Buludak pa'y man ti tricycle yaw. ano ang ti tricycle. Ay kat pag-service ko anya pa'y kumangay. Lay, pangaasim no planom ti mapan makisugal. Limon itulaoy. Saan ang mabalin, tatang? Naibos lang nga rodan ti pordeam. Day tapala sugal mat, kan day ti utek mau. Ay, anyan, namin anumutin an abak ka. Ang di kalatag nakam. Di ka mabain, asi ka ti suki ti sugalan. No sa dino tayan ti sugalan, isumot tayan mau. Ay na, adan to pagswertiak, tatang. Saan lang ngay tatal daw? Di mo ipilit ti kayat mau. O sarag ta tricycle inton madamdama. No di yung kayat ngay pabulod, saan lang? Kabalakmat ti magmagna. Siya nga kilo man nga asukar, tiri nakaw. Day talaang nana? Wine. At to, itibayad kaw. Ay, ada ibaga kata kayo, nana. Maipapan kinibay ka nga anak yo. Ay nawaw, apay ti anak ko. Anya tinapasamak kinibay ka. Awan ti dakas anapasamak kinkwa na, nana. Kaya't kula nga ibaga kada kayo, akum kumpurmi matan ti isalsaldana. Nalabos ti kasta, kinaadik na iti sugal, nana. Agraman ay di na, kaya't napay nga isalda kanya. Anya, kano pay? Itay agsapala ang nana. Makaungot apim manaw tadyak intot ti kayat na. Bantayan nyo ti anak yun, nana. Saanan anormal ti kastangar aramiden na. At kapi-kapay lakay. Agyaman ak bakit? Awan anyaman na. Ay, huwag kaya. Imay ka din ni Maribeka, di ti balay itay agsapa? Wan, maasarak na rod king kwana. Apay, anyat imay na imbaga aya. Isalsalda na kit di national ID na kanya. Anya? Grabe nga rod lakay. Talagaan na adikan iti sugal. Isumat ti suki ti sugalan dito'y lugar tayo. Babae pa imat nga rod. Dayta nga rod lakay. Awanan ti kwartana, iso akum kumpurmimat ti isalsalda na. Ammo ka di danana isme, ti may papaniti pa ng isaldana iti ID na? Wen, imbagak kinana ismi itay, ta imay gimatang iti asukar. Kasi damot piman. Tinamnaman da akatulungan da kuma. Sukimatan iti sugalan. Beka! Beka! Limar manan.
Sigurado nga lamayan man na tinagturungan na. Binaybay akaw na umaakaw na mangbagbagakin ko na. Kalukwan tiyan aramidan day ta babae lakay. Apay ka day? Agasiman, ta isalda na kid din, agraman national ID na. Ay nawaw, asinaw tinang isaldaan na. Ni Tiray, na imbaglaan ta saan nga uto-uto ni Tiray. Ay na, nakababay launay magtikas na nga aramidin na. Hay no siya, nauma akaw lakay. Anya nga raw ti aramidin ta. Panawunan tapno ikanta iti pagadalan na. Saan matin na maala iti nasaya at asaritaan ti parikot takin kwa na. Sa anak ang makaturog lakay. Uray siya bakal. Madanag anak launay iti anak ta. Anya nga ron ti aramidin ta. Sigurado nga agsapan tumanan ti panagawid na dayjay. Alaem ti flashlight bakal. Ay nawaw, apay ti flashlight. Mapan ko sukunan ti anak ta iti lamayan. Mabigla nga ron ta alaak ti flashlight. Sumuro taking kalakay. Mala agawaam nga raw. Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito'y lamayan, nanang, tatang. Anya kumapay. Umay nakasukunan Magawid tayon. Agawid tayon, Beka. Saan ang mabalin nga agawid ak? Sayang mat, sapay mga abakak. Pangaasem ta di kag patangkan. Umuna kayo nga agawid ta sumaruno akto, nanang, tatang. Inton kwan, agsapa manan, ti panagawid mau. Saan nga rot ang mabalin, nanang? Agsuswerte da tao kat. Kunak tumat kada kayo. At danto ti pagswertiak. Awanan tado asaw. Magawid tayon. Nakababain ti kas nga aramidam. Suki kamutan iti sugalan. Sukay no sukay. Basta siyak, sandak ang mapilit nga agawid. Period. Talaga anatangkenan ti ulo na tao bakay. Anya nga ron ti aramidon ta, lakay. Irwar maw dagiti bado na. Ay nawaw, apay dagiti bado na lakay. Ipadas taman apapanawan. Awan samot ti papanan na. Tapno ang napagnakman na bakay. Saan natang amin nakabuting kart? Wamaki di Aramidon ta day ta. Ang mga numakaamiris matang ti anak ta. Kumaa. Sakit ti ulo nga minayon ti ipapaay na. Tunggal adda matay. Adda akanayon na makisugsugal. Dumayo pa yan. Saan lang alamayan ti pakisugsugalan nan? All around matay. Lamayan man kan saan. Mairwar ka di amin agamit na. Wan bakal. Irwar ta amin. Tapno adda pagnakman na. Inrore mo dagiti gamit yo, Tata Edwardo. Gamit ni Beka dagita, alan. Ay nawaw, apay mo nga inrore yo, Tata. Papanawon main. Ha? Apay, anda ka di pa lagi di lamayan? Wine, saan ang nagawit iti rabi ay? Kinapudno na, napanmisinukaw. Hanggang dakaskit na iti panagsasaw na. Ay, una yan. Narigat ti kasta, Tata. Nako nampay. Stress la akalayo na. Gusto mo't kidino papanawan niyo. Barang no isot pagnakman nan, Tata. Narigat ngagpaiso no sugal ti aday ti utak na. Isuntumot lang ti kakaasay no madadaal ti biyag na. Di namat ngamin ammo ti agkontrol. Nay, apay nga enrorium matan amin dagiti gamit ko, tatang. Agsapul kan iti pagnaidam. Anya? Pumanaw kan iti balay. Ni, di dak kumamotrabakan akasta, tatang. Sana amang rabrabak. No anya ti imbaga, isaw ti aramidam. Ni kat sa dino nga rudan nga iti papanak ita, tatang. Si kaamatan ti makaamuak. Parikot mo matan ita. Awan mo't dengdenggam asaaw. Ay, tatang, awan ti amok apapanak. Nagawid ka magaya, may. Nanang, pangasiyo ka di Di dak pagtalawan. Pasensya kan, ngamday ta ti desisyon may kinitatang mau. Anya? Ay katkasano ak nga rudan nga, nanang. Tapno nawaya ka ang mga aramid iti kayat mo. Awanan ti bibiyang may kinitatang mo. Nauma kami mutan amang bagbagaking ka. Ay na, masyan kayo kati kanyak, nanang. Awan ti amok apapanak.
Kasta ti kayat mo, saan ka day? Ay, saan tatang? Ikarek, isardang ko ti panagsugsugal ko. Pangasiw ka di at adidak papanawon, tatang. Nakapag-desisyon ka main kananang mo. Kat naanyaman ti desisyon may, isaw ti masurot. Ay, nawaw! No kayat mo tital na kanragsak iti biyag mo, aramidam nga rod dagiti banbanag amang ipaay iti daytaken ka. Liklikam ti anyaman nga aramid ang mabalin apakadadaelan wenno pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umaya man, marid na. Sumrag ka Mari Wilma. Nangyugak iti tinula maray. Sobra gayam ti inlutok asidami. Di mi ngarod maibos kininanang tadudwa kami laang matiji balay. Ay nawaw, agyaman naklaunay amare. Oray sa anak ko nga agluto iti pangrabyan mi kinilakay ko. Taadamot tan ti tinola nga inted mo. Isulaangan ti sidaon mi. Awan anyaman na mare. Aywan gayam. Matuloy ka di ti plano tang agpalingki inton bigat maray. Hun amare, masapol nga agpalingkita inton bigat. Tanaibusan ti abasto mi. Sige maray, anya nga oras nga eh. Alas 7 mare. Masapata, tapno makaawid tamat ladagos. Sabali ti tiyempo ita mare. Kanayon amasapat itudo na. Makitsandaak ita, Roger Lakay. Ada ka di pagatang mo. Nga sino ti kadwa mamakitsenda? Ni Mari Wilma. Ijetsendaan lang ka di papananyaw? Depende no aday pagatang mo, Lakay. No, dapay oras mau, igatangan nakman iti abono. Abono lang? Wen, tay sigo dagat katangag. Amumot siguro da jay. Wen, ipakumboy kuntulaangan, ta itulod da ijay paradaan. At iti gatang mo, i-text nak to, nadamagatang mo, tapno amok man. Nakapagpalengke ka ka, Mare? Ay, nalpasan maray, itay pay. Pasensya kan no nabayaganak, Mare. Ay nawaw, okay lang mare. Si kakit dimot, maawatan magkit day. Si kangay, nakagatang kakadi iti abuno. Nalpasan, Mare. Impakumboy kumalaangan. Agawit ta nga rudan maray. Di ka mabisin, Mare? Agmerienda tapay Mga anak tulad ta iti balay mare. Sa anak pa'y mat anabisin. Aglugan ta nga rodan, Mare. Mutoy ta may nga ikubag. Tapno saan ka amarigatan marid na. Aduunay matiginatang mo. Ayun man, Mare. Agyaman naklaunay. Ay nawaw, anya tar aramidam si Kated na. Unay kamatan, Roger. Kas makita mo, madama apo urak ti basura tayong. Ay sus, di mo ayam makita, akalablabalaang ni kumarem, bakit? Medyo adayaw mo. Un ang bayangin ti asok. No awan ti plano maatumulong, aguli magkalaangan dita. Nagado nga ibagbagam. Sus, no si ka nga tamot ti aglaba, kat kasta ti aramidan da. Anya nga tamot ti mariknam. Italaang nga rod anawayaak. Italaang ti wayak nga agpuor iti basura. Amumot nga ado ti pakakumikumak. Un ngam itiming mo kumamot Saan akasta makitkitam tinaisalapay abado ti kumarem, ngam ipilit mo pa'y laang matapo oran ti basura. Pangaasiman, Roger, no awan ti maitulong mo. Aguli magkalangan. Na- Di nakrangrangan akas na.
nawaw. Anya di maang-angot ko, nanang. Adda nagpuor iti basura da. Asino matinagpuor iti basura, nanang? Kita ano sa dino ti paggap-gapuan ti asaw kanakaw. Ay nawaw. Iti paraangan damari idnamot, nanang. Kasano nga rod day ta anakaw, isirek ta ti linabaam. Kasaritak pa iti kumarek, nanang. Anya lakit di mat day ta amari idna. Imposible mat no di na nakita ang naglabaa. Day ta nga rod anakaw. Sapay imbati na latta nakasta ti basura da. Mabit lang man, takasaritak day ta a babae. Di mat makarik na. Mare! Mare! Ay nawaw, si kamot gayang Mari Wilma. Anyat masapol mo. Apay mat akasta, Mare? Di mo ka di makita akalablabaklaan. Na, anya ti isyong aya. Maasukan dagiti linabaak no kasta nga iranam ti agpuor iti basura, Mare. No kaano ang naglabaak, saka mat agpuor iti basura. Anya nga rod ti maaramida, kat italaang mat anawaya Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta, Mare? Na, saan mat amabalin asikat ti agdesisyon, no kaano ang puurak dagiti basura mi, Mare. Ti kayat ko asawan, di mo kumamat irana no kasta ang naglabaak, Mare. Kas na kunak itayon, maasukan mo't dagiti badumay. Mamindwala ang mat iti makalawas no aglabaak, Mare. Ay, saan ko naparikot day ta, Mari Wilma? No di mo kayat amaasukan ti bado yung, iti malikudan ti balay ti pangisalapayam. Managing bubukod kalaunay mo't. Ay nawaw ti ugali akasta. Tulungan nakman amang isarak kadagiti barutan, nana. Anya timbaga ti kumarim, aya. Narigat mo't garot akasarsarita. Ay, nawaw. Isupay kid di ti makaungot. Isarak tayo pa'y nga umuna. Irwarto man numalpas ti puurda. Ay, una yan day ta ako marim. Ay, maruruda nga rod, nanang. Tila ang matpagsayaatan na ti pampanunutan na. Anya nga, ay dinagapa kayaw. Ay, Jack Pima nang natagpalan tingiwat ko itay. Ay, naapo imbes nga aginanada tao. Ano san tayon ananang? Anya ngay nga rod, katkastamat ti ugali ti kaaruba. Talaga nga ada ti tangtangsit na day nga idna. Makauma mat ndaduma. Anya dyan ang gagkawa nagapa kayo kano iti kumarim. Edna ba kay? Kasano, nagado areklamo na. Apay kano? Agraman asok ti basura ang mapupuuran, pagparikutan na. Ay nawaw. Sakbaya pimanawak. Binagaan ka. Ano mabalin? Kahit di mo kumapay matpuuran ti basura. Ayong natangkan namin ti ulong. Una, tay sula ang ngarod mo't ti wayak. Ay na. No kastala ang ti ugalim. Awan Ang mga nuliklikan na kamanan ti kumarim. Uray pay, anya kumaita. Sa anak mo't nga agsakit no awan kumare. Sos, una yung ti kasta ka panunutan pa kay. Pudno mat, saan ko nga ipatay daytaan niya? Agbiagak latamat nga uray awan ti kumare. Nangikarga am iti bunang, nanang. Day, anwam ti bunang Wilma anak kaw. Ikatak dagiti mula ni idna ang nag-over the barcode. Ay nawaw, ang mga no agunget. Agungot, ano agungot? Anya kumaita? Guraan na kanto na anak kaw. Iti anya kumaaga po, nga itrato tayo iti nasaya at ti kasta a klase ti kaaruba, nanang. Oray saan anasaya at titrato daken ka. May mayat lata no agbalin ka anasaya at kadakwada anak ko. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta kanyak, nanang? Numaminsan, masapol a bumalas tayo, tapno makarik na damot. Narigat ti agul ulimok, nanang. Ti adda iti panunot da, kat okilaang ti aramiden da. Ha? Nung natangsit day ta amarid na, natangsitak mo't, nanang. Anya nga ro ti kayat da? Da tayo ti ag-adjust para kan kwa na? Give and take kumamot Ne. Anya dar aramidam si ka Wilma. Ay nawaw, agsaludsud ka pa'y laang. Kat makitkita mo't nga agdaldalusak, maray. Apay nga rodakas ta. Apay atagbatem mo't timulak anatang. Kas makita mo't, maray, over the barcode. Kasano numatay dagita? Nung madanagan ka, umay ka ta si kati mangikat, maray. Dalusam, amangan kit din o pagbalayan pa'y day ti ulag. Tangsit ka. No tangsit ka, at damat ti tangsit ko si kalaang aya. Ha?
kayat mo ti maipabarangay, ah? Agpabarangay ka ano kayat mo? Awan ti kabuteng ko, taam mo, ahusto ti ilablaban ko. Sabakan kamute para kada kayo, tatais ko. Ay, nawaw. Ay, nagadon, Wilma. Para kumakadaid na ti daduma, ngamda kayo langan ti pangitidak tata. Nay, kadno ang damad ni Edna balay dabalasang ko. Adda ngam na dismayak iti ugalyin na tata. Ah, apay, adda ka di yung nagkinaawatan. Ti kayat na ngamen, kadda kami laang ti ag-adjust para kinkwa na tata. Kas kumay di na palabas alawas, pinuuran na ti basura da, kat nakita namat ang naglabaak. Idi inikat kumatimula na ang nag-over da bakod iti paraangan me, nasakit tinakam na. Ah, simple lang matgayam ti di yung nagkinaawatan. Simple laang tata, nga makaumam ngamin ti agbalin anasaya at kadagiti tattaong awan nunot na. Ay, sa bagay, adda pun tumitiday tabalasan ko. Isu akas jay mati naramid ko, tapno marik na namat atata. Nariga ti agol uli maklaang, numaminsan, masapul a bumalas tayo mo. Nakitak anagga po ni Wilma dito ayan nyo, tata isko. Anya ti imay na imbaga kada kayo? Ay, imay nang yag iti kamote kan saba. Para kumakan ka ti daduma, ay nadismaya ka no. Iso ay saklangan at inangtidan na. Una, tadakas day na tao. Managpamarang anasingput, uray saan mo't gayam. Amuyo ka di tata, tinagbat na ti daduma amulak. Wan ata nag-over the bakod kanumat gabain. Iti tono ti boses na itay, kit madlaw ko, akayat na laang ti bumalas kan ka. Pinuuram ka nung amin ti basura yaw, uray amom akalablaban na laang. Ay nawaw, saan pa'y laang anak ka move on, day di a babae? Nagistorya pa'y laang kada kayo? Madamat lang amin ti basol mo, Edna. No kayat mo anasaya at titrato ti pada matao kan ka. Itrato mo't ida anasaya at kasta ti kasayaatan nga aramidaw. Anya jem baga ni tata isko kanya? Analastog ka kanong agsasaw? Gaputa init kan day di awil maiti sabakan kamote, siya kon tinalastog. Amukan bakit? Amok ti ugaling. Amumlaang ah. Makitam day ta. Sa bali at tao ti mangbagbagakan ka. Ngam kaslawa ipik mo. Sus, di ka di mabain. Anya kumahay ti pagbainak. No ti adda iti panunot da, ket nalastog wenno natang sita. Saan kun aparikot day ta? Na, Saan laang mat asyak ti dakis ti ugali na? Agpapada tayo nga adda ilimlimang na akinadakas. Kas kumakin ni Wilma. Rimwar ti pudno nga ugali na. sus apo aya. Kasano ko mga itrato da ka tinasaya ti pada matao. Kat kastang ti ugalim. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli mo kasi ka Roger. Di mo manin pagbasuraan tilapayag ko. Ay nawaw. Ayan ti paris ti chinilas ko, nanang. Adda iti sirok ti tugaw. Sa dino ay ati papa naman akaw. Kasarita iti nalapat day tanga idna, nanang. Mabusurak launa yan kinkwana. Saan mo't na malmalpas day tanga isyo yaw? Talaga saan amalpas, tadi namat matagpalan tingiwat na. Sige lat tamat nga gistorya kadagiti kalugaran tayo. Bay amlat tananak ko. Ay saan nanang? Saan na mabaling? Is-istoryaan nan tupay ama diti tratok kinkwana, nanang. Kasano kung mga itratok itinasayaat, kat isuntupay, may samot anatangsit. Naimbag kumano pudnot is-istoryaan na. Saan mo tada tinayon na, kan kurang iti-istorya na, nanang. May kakadimanan tapno makiapa kanyak, ah? Sika, Wilma. Mabalin ka day, nga isardang mo ti ka-iistoryam kanya. Apay, mabuteng ka iti ibaga ti sabali at tao kan ka? Ay nawaw, talaga ama diti ugali ma. Oh, kat, anya kumaita? Sika lang arudan tinangirugi iti apata, sika pay laang tinangato ti pride na. Apay akas namat tan ti bagbagam kanyak. Kat oray si kamot, madima laang ti tratong kanyak.
Kasano ko mga itrato ka nasayaat no kasta ti ugalyem. Umuna iti amen, sikatim mo na anang ipakita iti dakas kanyak. Idi bimalasak, nasakit matan tinakam mo. Istoryaan nakpayon kadag iti kalugaran tayo, ay nawaw ka. Day talaang, ti umay mo ibaga. Manipod ita, friendship over tan. Di mo namnamaan ang makigayo makpaikin ka. Saanan na pulaos, jak kayat ti kasta nga ugalim. Nagpig sa launay ti sa uyo iti kumare, Wilma anak ko. Mangeg dito'y balay. Ay kasta talaga nanang. Makabulanan day ta aparikot yaw. Awan mo't ngamin ti agpakumbaba. Alangan mo't asyak man ang ti agpakumbaba. Kat iso lang arudin ti nakabasol nanang. Ay nananang, day ta ti jak ipalubos ang mapasamak. Nasaya atak iti tao ang nasaya at matkanyak. Agpakumbabaak no amok abasol ko, nanang. Ay, Di kay madanagan, nanang. Friendship over kami iti day a babae. Lintik ang walang ganti ako nada, nanang. Manipod ita, agulima kakon. Awanan ti bibiyang ko kinkwana. Awanan ti kumarem. Awanan ti kaduam no kastangad da papanam, bakit? okay lang ang lakay. Oray awan ti kumarek, no kaskin ni Wilman tumula ang addakas ti trato na kanya. Awan ti nasakit abakrang ko lakay. Kanayon mo nga ibaga ama di ti trato ti gayem mo ken ka. Kat uray mo't si kami. Dakas ti tratom ken kwa na. Itatay naramid na ti kas iti inaramid mo ken kwa na. Kasta ti bagam. Bimalis lang mo't ti kumarim ken kahit na. Ay nawaw, makauma ka mat si ka Roger. Asino ayat ti asawam? Siya, wano day dya awil ma. Naa. Kanayon lakit din nakasta. Kasla mas isakit mo pa'y day dya babae, ngam iti siyak nga asawam. Ha? Makapasurun ka mat, Roger. Bakit? Di mo kumamit tagidaksen ti bagbaga. Ay, Uston! Na. Jakon kaya't adenggan ti bagam. Ay na, awan mo Edna. May salaang ti may bagakan ka. No dakas ti ugalim, di mo namnamaan anasaya at ti trato ti padam atao kan ka. Uray kasano ti kinaanos ti may sa atao, dumteng tulat ta ti aldaw amapunwanda. Iso ano kayat mo nga itrato da ka anasayaat, itrato mo't ida iti nasayaat. Naawatam, Edna, ha? Ay, nawaw! No kayat mo nga itrato da ka anasaya at tipadam a tao, itrato mat ida anasayaat. Di ka agaramid iti banag apakasaktanda, iti kasta agtalinaet tinasayaat alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga kay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nadamag mo ka ti may papan iti dance competition ti barangay tayo, Marinanse. Anya day ta a dance competition, Mari Ophelia? Amangan matno para kadag iti agtutubo day ta, Mare. Ay, saan, Mare? Para kada tayo anataengan day jay. Ah, kastaya. Kat adda cash prize, Mare. 5 to 10 members ka, no? No kayat mo, mga ramid tayo man, iti grupo tayo. Ay, nawaw. Diyak mat amo ti agsala, Mare. Amangan no RRT aktum lang ije stage no kwa. Ay, katag practice tayo, Mare. Anya ti isala tayo ay, Mare. Ay, line dance lang, Mare. Saan mo ta komplikado day jay? O, sige. Kayat ka di asawan day ta nga umanugot ka, Mare. Line dance lang gaya, Mare. Kabaalak mat siguro. Kasta, kati kayat ko kan ka, Mare. Agbiro kak tungarudan, iti kadwata, Mare. Adamo gayam ti dance competition ije barangay inton fiesta, hinerlakay. Ah, nandiyan ka mo bakit? Isumot ti baga ni Mari Ophelia itay.
Makiline dance kami kanu nga road. Line dance. Amom ayat agsala bakit? Agpraktisa ka. Adda kanu mati cash prize. Isupay mo't ano mga abak da tao. Ay da kayo nung kabailan nyo. Apay kitinasan. Rugyan mi ti agpractice inton Sabado lakay. Nagtext ni Mari Ophelia kanyak itay kag. Kompleto kanumot tan ti grupo may. Okay laang mat siguro kin kanya lakay. Wen, awan ti parikot dita bakit? Nalpas metkit din ti trabaho iti garden. Mangiling ta kayo man iti kamote, nanang. Adapay mo tayo na iling ta idikalman o fili anak ka. Urang dayjay, nanang. Ay nawaw, kasano akurang kada tayo laang matimang mangan. Umay dagiti ko kumarik inton madamdaman, nanang. Agpractice kami. Anya ti practicein niyo? Sala, nanang. Para iti dance competition ti barangay tayo. No kasta, sumali kayo nga raw. Wen, kwarta ti premyo, nanang. Sayang mo dayjay. Manungay, Ay, medyo dakkel mo ta, nanang. Iso nga agpractice kami mamata no maalami ti first prize. Ay nyo tararamidan dagiti ako kumare, Bibi bakit? ay nawaw, kas makita mo agsalsala dala kay. Para iti anya. Para iti dance competition ti barangay tayo. Isumat lagayam Ay, medyo dakilmat namin ti premya bakit? Isu nga ipapati dati agpractice lakay, kayat dati mga bat. Ay wan bareng mga bakda. Wen nga raw, isupay mo't maigatang kadagiti masapsapul nukwa. Naku nampay bakit? Ay hapay di kamat na inayon iti grupo da. Tapno damat ti bingay Kayat ko kumaa, ngam nasakit mo't tantisik data ulakay. Jakon kabailan ti agsala, amangan nusyak pa'y ti mangdadaal iti performance da ijay. Adda akon hiner lakay. Nay, narabyan ka may, Nancy bakit? Ay, pasensyakan. Nagpractice kami ngamin, tainton bigatan ti dance competition. Ala. Ay ginanaka nga rudan. Tamangan ta inton madamdama. Awan pa'y samot tinaluto amakan. Nakaluto akon itay awan ka bakit? Ay nawaw, pasensyakan alakay, naliwayak mo't nga agpayso. Okay laeng. Italaeng mo. Agyaman aklaunay, tamaawatan nak. No kaasi ti apo, kat mga bak kami, bingayan kan tulakay. Lalaingin yung arod tapno mga bak kayo. Mano a minuto laangan kat mangrugi ti competition, Mari Ophelia. Ay, wen nga rod, mare. Itapay laang kat agnervyos akon, Mari. Ay, nawaw. Normal laang day ta, mare. No, pay kasta. Ag-focus laang, mare. Tapno saan kang agkamali. Sapay la kumaa, Mari. Relax, mare. Kalma ka laang. Ay, wan gayam, awan pa'y mo't ni Manang Shasha. Paumayan, mare. Adala na pan na intulod iti ayan ni nanang na. Kunak, ano saan tayo ama kompleto? Kumpleto tayo, mare. No mano tayo ang nag-practice, isumat ti bilang tayo nga ag-perform. Nakasarita kun ida, mare. Isu nga awan pagdanagam. Kumusta nga, Nancy bakit? Good news, lakay! Nangabak kayo? Wan, lakay! Da kami ti first prize! Ay, sos. Kahit naala yung matlaing ti premyo yo. Saan pa'y lakay? Itadda ka no inton sumaro no alawas. Ay, kit nasaya at ano kasta bakit? Worth it ama ko na ti bannog yo. Pudno launay lakay. Talaga nga inpapati mi ti nagpractice, idi napalabas alawas kat. Kahit sagmamano kayo nga Jak pa'y amo? Makitan to inton umay alawas no kasano. Mabayadan pa'y ngamin ti inutang mi amerienda di tatirsina. Tinapatag, kat adda mabingay yaw bakit? Tapno adda mat serbi ti bannog yo. Simbang pat ka din ni Ophelia, Bibi bakit? Awan pa'y mo lakay. Damag ka kit nangabak da ka no kahit. Aya, Dahil ta tinangig ka pagsasaritaan da, di ta tersina. ay ka, nasaya at ano na nga bakda, tapno adamat ti gunggurada. Wan nga rod bakit?
Sigurado, makaraman-tamanan no ko. Ni Ophelia pa'y ti kunam lakay. Sigurado agumatang dayjay iti litsyon manaw. Rumwarak pa'y biit nanang. Ay nawaw, siya dino ti papanam anak ko. Mapan ko alaan ti premium nanang. Mai-release ka numatan ita. Sino ti kadwam? Ay, ko nanang. Siyaklaang. One representative per group ka no. Siyak ba't ti leader ka na kami? Mala, mabangka nga rudan. Kita am lang taitid mo ti para kadagiti kagrupaw. Wa, nanang. Ibingayak ida. Awan maimbagak abukudak ti premium eh. Ay, uwan gayam. Awan ti pagatang yaw, nanang. Awan pay, adu pay mati abasto tayo. Kunakon kat, sikat ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Ophelia. Si kamagaya, marinanse. Sa dino ti papanam? Agpasentro ak Mare, si kangay. Ay, ikaw maray. Adala mapan ko gatangan di ta tersena. Ay, wan gayam. Awan kadipay ti premyo tayo, Maray. Awan pay ti update da, no kaano ang mai-release. Awan pa'y mat maray. Next week, kunada idi na palabas alawas, Maray. Wan ngam awan pa'y mat. Anusan tayo laangan nga orayan, maray. Bagaan na kaminto ano itaddan, Maray. Wan maray, di kay madanagan. Bagaan kay taw no adan. At patuloyak nga rudan, Maray. Ang mga no atidug man ng tipila iti papanak. Sige, maray. Agan anad ka. Uray si ka, Maray, agan anad ka man. Naalayo ka din ti premyo yo, Nancy bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay ngay? Awan kanupay mat kuna ni Mari Ophelia. Nasalaw ko di tadalan itay. Na, apay nga awan? Kat naala ka numot ng tidaduma ti premyo da. Ni, tiyak amo ti maipapan iti day taabanag lakay. Amangan mat no napaninala ni Mario Ophelia ti premyo yo. Kat di nala ang imbagbaga. Ti kunana kat bagaan da kami no mairilis ti premiumi lakay. Ay, saludsudem manen bakit? Amangan no addamat gaya man. Mapanak to iti ayanda inton bigat. Nasaysaya atay bakit? Medyo dakkelmat nga men ti premyo yo. Isupay kumamat Awatan niyo ti minarket ko, nanang. Ay nawaw, nagadaw na anak ko. Wan takal alak ti premium nanang. Inted mo ka di ti bingay dagiti kumarem. Ay sus, awan ti pagdanagan niyo may papan iti day tabanag, nanang. Palagiplaeng anak ko. Amangan kunak no malipatam nga ito ti para kadakwada. Itad kunto, nanang. Makauray damot Sige, sikat ti makaam mo anak ko. Siguradum laeng ama itid mo ti usto abingay da. Iti kasta kat awan ti riray. Wan, nanang. Dagulit kayo mat. No bagak awan, saanan ama sapul nga ulit-ulitan niyo. Agtugaw ka pa'y nansay. Agyaman naklaunay na namime. Anya nga minang ti gagaram nakkom. Ada ka din ni Mari Ophelia? Awan ni Ophelia dito balay. Ada na panan na. Apay kuma. Ay, sarud-sudak kumano naala na ti premiumi nana. Nadamag ko ngamin ang naalamat tan ti daduma ti premio da. Idi pa'y napalabas nga aldaw. Di na ka di pa intat ti bingayaw. Ay nawaw. Idi pa'y napalabas nga aldaw kunayo nana. Wine, kunaklaki di ano naala yung matin ti bingayaw. Naala na matgaya man. Apay ngay adi na intat ti bingay may. Agraraman mat day nga Ophelia. Ay nawaw, apay ka di bakit? Anyat na pasama kaya? Inala na kanu gaya man ti premiume. Idi kanupay na palabas nga aldaw kuna ni Nana Mime. Ay, kunak tumay. Naireleasan ti premyo yo bakit? Ngam di na mat imbagbaga kada kami. Tinasaya at kasarita yung manan bakit? Ang mga no nalipatan na laeng. Imposible mat ano nalipatan na lakay. Talaga kit di ang ingagara na. Kaya't na siguro abukudan ti kwartaan nagbanugan mi amin. Ay nawaw. Na, kasano nga rodan day ta bakit? Ang mga no di na kaya't ti mangibingay. Apay kumaasaan kat nabannog kami mat amin. Saan laang mat nga iso tinagsakripisyo? Sa bagay bakit? At dati puntom dita.
Kasaritak dagiti kakadwami. Taalaan mi kin Mari Ophelia ti para kada kami. Ay, ngam nagpatangkan. Di ba alilatan bakit? Itad yun, kan ko ana. No sa anak nagbitaw. Ni Nancy kay nakita ka nagapo dito'y balay bakay. Isong agpay siya ulakay. Ayatin may na imbaga. Sinalodsod na ti maipapan iti premiuda. Saan kanupay ngamin nga inted ti anak ta ti bingay da kuma. Ay nawaw. Apay ngay akas jay. Jak amuman kin Ophelia lakay. Ay, saan mo't mabalin abukudan ni Ophelia ti premiaw? Ta nagrigatan damot amin, day jay. Dayta nga raod lakay. Mangbangod ko tinagan ko, nanang, tatang. Apay ka, day? Kunak man no inted mo ti bingay dagiti kadwam ang nag-perform iti line dance. Nalpasan na, nanang. Naikanda amin? Wan, nanang. No naikanda amin. Apay nga raw nga imay nagreklamo ni Nancy dito'y balay. Anya, ti kunayo? Imay ni Nancy dito'y balay? Wayne, nagsarita kami itay. Isungaan mo na ti maipapan iti bingay da adi mo intay. Anya? Talaga nga ulbud ka, Mari Ophelia? Ay, nawaw. Apay matakas ta, Mare. Amumi nga inalamon ti premyo a pagbibingayan tayo kuma. Di mi pay ammo. Amangan kit di no ginastos mo aminan. Ay, kwa nga min, Mare. Ammo Mare, managing bubukod kalaunay. Ha? Ay, saan mo't, Mare? Bagim lang ti pampanunutem Mare. Nalipatam samet a nagtutulungan tayo dayta a premyo. Ay, agpalawagak, Mare. Ay saanan akasapulan Mare. No di mo kayat nga ito tibingay may. Kukuam aminan. Angam inton sumaronaw, di kan ag-recruit iti kadwam. Ag-line dance ka, siksika. Ag-gagatal kamot amang igastos iti saan mo a kwarta. Mare. Uray dagiti kadwata anak line dance, Mare. Nasakit tinakamdakin ka. Saan laang asya? Kasla dati parikot mo, anak ko. Nadagsan, nanang. Anya dayja aya. Kagura dakdag iti kukumarik, nanang. No ti premyo a ginastos mo ti makagapaw. Awan ti maibagak dita anak ko. Tabasol mo mulaang. Nanang. Nangip ipanam iti bingay daya. Ada na patagan ang usarak iti daduma a kwarta, nanang. No siyak ti sika. In-inutom abayadan anak ko. Ited mo ti bingay a para kadakwada. Ta nagsakripisyo kayo mo amin. Rumbeng laang nga ikam ida ti gunggunada. Di mo bukudan ti pagsayaatan anak ko. Uwan, nanang. Ikarigatak nga agtrabaho. Tapno maitid ko ti bingay da ginastos ko. Kasta uray asino mat. Maasar no kasta laang tinapasamak. Pagadalam dayta. Di ka aggagatel amang igastos iti saan mo a kwarta. Panunutom mo ti banog ti padam a tao. Nalawag ka day. Uwan, nanang. Di kay madanagan. Anusak asukatan. Tapno awanan ti adu asa uda kanyak. Ikarik. Saanan ang maulit ti kastoy napasamak, nanang. Rumbang laang nga agbalbaliw kan. Ta saan kan nga ubeng. Ay, nawaw! Nuan niya ti paraken ka, isulaang ti igastos mo. Di ka agagatal ang mangigastos iti kwarta asaan mat aparaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Di mo matimbagbaga nga umay kagayam ita, Mari Jillian. Ay, awan nga min iti planok ti umay agpasyar dito'y grocery store mo, mare. Agkapita pa'y, Mare. Ay, sige lang, mare. Nalawa mo gayam ti grocery store mo.
Mini grocery store ko na amare. Kas jay mo laangan, amare. Ay, kumusta nga iti opening mo? Ado ka di mo laang tigimatangkin ka, mare? Manmanungarod mare. Ngam okay lang. Tamakalawas pa'y laang mo at sipod naglukatak. Saan pa'y nga mo ti daduma kalugaran tayo ti may papaniti store ko. Ay, umadun today ta, mare. Italaang day ta ka day. Sapay la kuma, mare. Sapay la kuma. Taag-click mat dito'y lugar tayo tinapanunot ko ang negosyo. Ay, nawaw. Sikapay lang mo, mare. Amukay. No maipapan iti negosyo kat talaga ang nalaing kang agplano. Da kayo mo gayam ti lumabas, Nana Luisa. Ay, nawaw. Si kamagayam day ta, Jillian. Wen, sa dino ti papanan nyo, Nana? Iti grocery ni Hana. Agpasintro ako ma. Ngamada na kay baga kanyak. Naglukat ka na iti grocery store da Hana. Pudno ka day. Ay, wen, Nana. Idi pa'y napalabas alawas, ah. Ay, nawaw. Outdated ak magayam. Kasta talaga, no awan ti social media, Nana. No awan ti mangidanon kada kayaw, ay talaga asaan tayo nga amaw. Ayun ka raw. Sige, agpatuloy akong nakaw tanay. Kaslag tudo may. Naibos mo't gaya man tabas to ta anak ka. Agpurchase sakto, tatang. Anya nga tano iti grocery store ni Hana ti paggatangam. Ay, no, jak kayat ijay, tatang. Na, apay adi mo kayat kit kumarim na ijay. Ay, basta. Saan ko a-feel ti gumatang iti grocery store na, tatang? As sinagkit di ano ijay ti paggatangam. Amok, ah. Makatipid ka iti plite. Kung saan ka pa'y amabanawg. Nakatipid ang nagpaiso. Ngam dakkel met tinagastos ko. Naginginan tupay tila ko day jay ahana. No ijay sentro ti papanak, may mayat tatang. Dakkel at tipid. No kasta ti kunam. No kayat mo tagpasentraw. Iso saan ko na kontraan. Tinapatig kanyak. Magatang mau na iti masapsapul ta dito'y balay. Anak ka. Agpasentro kayo, Nana Luisa? Ay, nawaw. Anya ti aday jay sintraw. Ay, awan mo kidi, Nana. Mapanak lang ag grocery. Iti ayan da kumarim nga ay. Asidag kidi jay apapanam. Namangan no awan ije ti kayat ko agatangan, Nana. Ay, day talaga agpaisua. Ngam adu matila ko day di napanak. Saanan, Nana? Agpasentro aklangan tapno sigurado. Ay, sa bagay Adu nga agpaiso ti pagpilyan no iji sentro. Naalala yaw, Nana. San lang nga dayta? Nalaklaka pa'y tila ko da sentro. No ijay ti papanak. Dakkel tumod ti matipid ko, Nana. Mala, no anya ti mas tipid ken ka. Isu ti papanam. Nasalaw ko ni kumarim Jillian iti paradaan ni tayo bakit. Anya ko may talakay. Anda ka ti nagapaan nyo iti dadya kumarim. Ne, awan mo ti mo ka nagapaan may lakay. Ay, kunak ano nagapa kayo? Apay mata na saludsod mo. Awan, bakit? Kaya't ko lang ama-amuan. Kunak lakit din no anya manan ti makagapo. Gumatagak man iti may sa kilo nga asukar, Hana. Anya pa'y nana? Ay, day talaang. Mabit lang nga ron, tamang isuputak, Nana. Ay, dapat di kayat ko sa ludsudan, Hana. Anya day ta, Nana? Ada ka di yun nagkinawatan iti kumarem. Ni Mari Jillian ka di tinakdakamatan yun, Nana? Wan, awan mat, Nana. Okay kami lang, matitipanag kunak. Awan matyam mo kadimi nagkinaawatan. Kunak saan kayo nga okay. Apay na saludsod yun, Nana. Kastamat lang ti saludsod nila kay ko idinapalabas nga daw kat. One month kit day. Nasaludsod ko lang, nakaong. Ay, wag gayam. At ti bayad ti asukar, agat gatagag. Ay nawaw, adan samot
extension ti grocery store mo, Marihana. Aywan, mare. Pag-displayan to ti paramid ko. Nalipit ngamin dito yung unag. Mayat day tamari. Mayat no kompleto ti lakom. Isumat lang ti ko na dagiti customer ko, mare. No kompleto ti lakok, sana na masapul ngagpasentro da. Dito'y ayan ko langan ti paggatangan da. Di dakkel mo ti sales mo, Mare. Adamat kit di, mare. Adamat sweldo. Una, tanakang hingi na mo ti lakom. Imposible, ano, di ka pa'y makaurno. Ne, napauli magkamat, mare. Amangan ko nak, no, kasapulam ti assistant, Mare. Ah? Kabailak pa'y matkit di, mare. Isupay kit di agastos, no mang tangdanak pa iti kadwa. Kunak ano kasapulam, ta agaplayak ko, Mare. Ah? Saan pa'y, mare? Tatang, itay payasap-sapulin kayo. Naggap-gapuan nyo, aya. Iti grocery store ti kumarem. Ay, nawaw. Tiyo ibaga, gimatang kayo dyan, tatang. Gimatangak ngagpaisaw. Awan mo't ngamin ang tisidaan. Kano na kanini na tila ko da ijay, tatang? Saan may? No, para kanya, sakto lang ti presyo ti kumarem. Inton sumaruno, ibagayo pa'y kanyak. Sana kastang agdisisyon kayo, adakda kayo. Saan mat siguro adaka is no suportaran tayo ti negosyo ti kumarem. Ano, pati dahi taabanag kat yimot mau. Matutudo man ang ay narigat agpasentraw no kastinaan. Sumarding tulat ta, tatang. Uwan gayam, anya di mangmanggagaw nga awan ka no pinagbiyahe ita tanarga ay ti kalsada. Awan nga pa'y tatang. Ang mga no manungal daw tumo nga awan ti ang biyahe. O mabayag pa iti todo na. Sigurado, mabayag mat ang matarimaan ti kalsada. Ay, day tangarod, tatang. Kasami pa yung dayta. Adaman kit bestak ni kumari mi Jaya. Naa, kaya yung ay, tigumatang iti stop day ahana, tatang. Apay kit din asaan, asin nagapaggatangan. Naimusan ti asukar kan mantika. Ay, nawaw. Anya ko mati maaramidan tayo. Close mo ti kalsada, tatang. Ayunay kan. Mapanak ita yan ti kumarim. Ay, yurayo ka di mo't tatang. Manginaan kayo, no, ijay pailaang mo ti papanan nyo. Kasano nga raw nga agkapidataaw. Kasano ang maingisa tinatayang no awan mo't mantika kan asukar. Siya klaangan ti gumatang. Tamangan no, sobraan nyo man ang ti katangan nyo. Gumatang kan tumutan iti sardinas tapno may sagpaw itinatang. Day talaay. Wain, mapankaitan tapno makaluto akmatay. Italag man na naging matang ka, Mari Jillian. Wen amare, ta close mo't nga min ti kalsada. Wan nga rod, nargaay ka no ti kalsada. Narugyan da nga ta ate, mang tarimaan, mare. Ay, wan, duwa nga aldaw laang ka no, malpas matunday jay. Nasaya at mo't nga rod ano kasta tapno. Wan nga rod, Mari, naibos matlaang ng tidado maalakok. Agraman sardinas, last day to yan, Mari. Ay, wala. Masapol nga agpurchis ka manan, mare. Wan nga rod, Mari. Ato yung tigat-gatangan, Mari. Agyaman ak iti support tayo, Mari. Ay, nawaw! Expired mo't gaya man ti sardinas alako, day jay ahana. Expired? Wen, kitain nyo, tatang, kitain nyo! Nan, ay, kung nagpaisaw. Ay, ibagam iti kumarim ta sukatan na. Saanan, tatang? Ay nawaw, sayang dayta. Ang mga no saan lang nga nakita ati kumarim. No isublik, amangan no panunutin na asinukata. Saan mat siguraw anak kaw? Ay, tatang, oray saan yun nga isagsagpaw dahil ta sardinas di tanatang. Siya kung timakamu ditoy. Delikado mo't no pilitin tayo ti agsida. Ang mga no isupay ti pakaalaan tayo iti sakit.
Apay di ka matagtagari di tabakit. Adda ka di parikot mo. Ada nga ron nang ipost iti grocery store talakay. Sa pay Facebook group ti lugar tayo tinangiposan na. Ay nawaw. Anya timpos daya. Mangilaklako akano iti expired a produkto. Ay nawaw. Asino matinangipos iti kasta? Diyak ka mo no asino, tanaka anonymous mat. Diyak makita no asino tinangipost iti dayjay. Mabalin mat nga umay dito'y store no adda parikot tapno mapagsaritaan mi kuma. Wan nga raw. Apay amasapol pa lang nga agpos iti Facebook group. Nasakitan ti ulok amang pampanunot lakay. Ado dagiti comment iti dayjay a post. Below the belt pa yan ti daduma. Kasla saan ka mga okay hana? Makadkadlawa ko na. Saan ka matasigo na kasta no umayak gumatgatang? Dakkel ti parigot ko nana. Apay, anya tinapasama kaya? Ada nag-post kanyak iti Facebook group iti lugar tayo nana. Anya ti post da? Mangilaklako ak kano iti expired a produkto. Ah, ay nawaw. Sino ba nga iti nag-post iti kasta? Day tangarod ti parikot ko nana. Naka-anonymous mat ngamin. Diyak makita no asino. Awan ka day ti nagreklamo ken ka. Awang matim imay nana. Kasano ang masulbar no di namat ibaga ti parikot kanyak. Amagamba no kalugaran tayo lang. Nagiti managapal at tao. Awan nga rod nana. No ti concern na kumakat ti expired alakok. Umay kuma dito'y tasukatak no anyaman day ta alako. Ang mga no adadyak nakita piman. No kasta basta post lang. Ay talaga nga adadakas nga intensyon na day ta. Ang mga no kaya't nakadadailan ka nagiti customer mo. Maamwak to nana. Urayik lang ti reply ti admin iti day a Facebook group. Amukon lakay. Amukon no asino tinangipost kanyak. Asino, bakit? Ni Mary Jillian. Anya? Husto tinangag mo. Ni Mary Jillian tinangipost nga aglaklako ak iti expired. Mabalin mat nga umay dito balay ko ma. Tapno sukatam na anyaman day ta ginatang na. Day tangarod lakay. Mabalin mat nga isublik ti kwartana. Napudno nga expired tinaitid ko. Diyak matinggagara day jay. Sanak mataman ang gundaway a tao. Ang mga nada sa bali nga intensyon na. Iso akasta ti naramid na. Day tamat laang nga rod ti atap ko lakay. Kasaritam to. Ibagam ta idilit na tipos na. Ta di mo matinggagara. Di ko nakan ka kat isublame ti expired a sardinas a ginatang mo iti kumare Jillian. Sa nabalilatan tatang. Ay nawag. Sa nabalilatan kung kunam. Ang impos mo matpiman ti kumare. Ha? Saan nga umanay ti expired a sardinas apang dadailam iti gayimaw? Ni Elvis tinangibaga kanyak nga impos mo ni Hana. Asidag lang matibalay da. Mabalin nga ibagam ken kuana iti personal tapno masulbar ti parikaot. Saan ka taday ta ipos mo piman na dagos iti pisbaw? No kasta, amo na asyak ti nangipos iti kasjay tatang. Wain, agsarita ka ito ka na no mawayaan. No kasta, masapol nga i-delete kung dayjay apos kang tatang. Ay, kasano nga tan, no naamuan na asyak ti nangipos. Ay, dahi ta ti jak amo Anya ko mati amaw, kat jak to pa'y amo ti agpisbaw. I-refund ko ti kwartang mare. Saan nga umanay ti expired a sardinas apakadadaelak? No imbagam kumadagos kanyak, en refund ko kumamat adagos ti kwartam. Kukuha nga men, mare. Saan ko nga ingagara ti mangila ko iti expired a produkto ken ka mare? Talaga lang nga jak nakita. Honest mistake ako nada. Tadyak lang maawatan. Kano apay nag-post ka adagos iti Facebook. Kuha nga men, mare. Anya, no at ti parikot, mabalin mat amapan ka balay ta agsarita ta iti personal. Sana kasday nga agpost ka adagos para lang iti 30 pesos, mare. Amamunak man, mare.
No adda parikot, saan ko nga itarayan dayta? Aramidag ti kabailak tapno masulbar. Pasensya kan, Mare. Nagpidutak. Iso na lang no dakas ti intensyon mo, Mare. No intensyon mo, timang dadail kanyak. Pangaasim, Mare. Saan ko maakas ti kapanunutam? Di mo ko maipalubos at dadailan ti apal tinasaya at alinangan takas ag kumare. Pasensya kan, Mare. Wain, kamalik day jay. Siya konti ag public apology, Mare. Kan, indilit ko mutlaangan day jay apos ko, Mare. Sorry, at talaga. Tatang, mariknak asabali ti trato na kanyak ita. Basol mo matlaeng Sabali ti isom na. Saan pa'y una yun na maki-istorya kanyak? Aging nga siguro itagat maday tirik nana iti inaramid mo. Latatang, dinatsam kayat agayom. O nata managapal kanto mait. No napudno ka agayam, suportaram ko mati kumarem. San kat dadailam, kat iti pa'y pisbawk. Makita ti amin. Madlaw ka o at dalibid nga apal mo iti kumarem. Tatang, Awanan nadadailan tinasaya at alinangin niyaw iti kastangay naramid mo. Diyak mababalaw ti kumarem. Tawore siya, kastamad ti mariknak no dadailan nak ti tao ngay bilang ko apudnaw, agayem ka. Ay nawaw! No nasaya at titrato daken ka, itrato mat ida anasaya at normal ti umapal, ngam di ka agaramid iti dakas. Laglagi pang at tinalabas nga apal kat makadadaal iti nasaya at alinangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.